Siyoloko sibabaze njalo sikhamise njalo, hawu imikhuba yamadoda. Ungasho ukuthi indoda uyayazi, hhayi bandla. Kule weekend esiphuma kuyo ngigileke igoda, kushuthi isikhove engihlala naso previous weeks sangicela ukuthi ngibhake ikhekhe lasisi wakhe cause bazomenzela i-baby shower. Hhayi ngimbuza ukuthi uboy or ugirl yini, athi uboy. Vele usisi wakhe ukhulelwe. Ngilenza ikhekhe libe ready Saturday, afike umlisa azolithatha, kodwa ngixakeke ukuthi pho mina-ke angisatshelwa ngani Nkosi yami ngimenge njengosikizi ukuthi kune-baby shower. Hhayi, ngivele ngizithulele-ke nje ngithenge nami ubhavu wengane ahambe nako ngisale endlini ngizivulele imuvi. Hhayi bo umlisa abuye ngimbuze, bekunjani na kwi-baby shower axoxe. Hhayi bekumnandi, kwathini, and mayefika ufika uphuzile. Kuthi ekuseni ngoSunday kufuna uSqueezer yena kanye lo ebekuthiwa benzela i-baby shower. Ngizitshela ukuthi ufuna ukubonga, hhayi athi ungitshela ukuthi ungifonelela ukuthi ubhuti wakhe kuthiwa uma wabo uvukwe isifuba cause ucingo likabhuti alingeni. So ngibuza ngobhavu ukuthi u-right yini ubhavu, abuze uSqueezer ayibo ubhavu wani lokhuluma ngawo. Hhayi ngivele ngithi hhayi ngivele ngithi hhayi othi angitshele ubhuti wakho ngoba umama wakho udinga ukuya esibhedlela. Okay, kusho usavela divert indaba yabo. Hhayi ngidlulisa i-message, avela tatazela athathe izikhiye ashone emotweni ahambe. Mangithi nhla hawu unkabi ukhohlwe ifoni, ngiyipheje ngishone ezithombeni. Boom, intombazane esake sayixabanela 2 years back. Nayi nekhekhe belibhakwa yimi. Ayibo leli khekhe belibhakwa yimi nje Nkosi yami. Ayibo amadoda. Ngabona zonke izithombe ze-baby shower bekwenzela yena, kusho ukuthi bekusetshenziswa ifoni kabhuti. Nkosi, ngazisendela kumina, ngavala umlomo wami. Uthe ebuya waqonda kwifoni yakhe, ngangatshengisa nami ukuthi khona into engiyaziyo. Izolo ngavuka ngayo emsebenzini ngisathuli, bengifisa nje ukuthi kwehle ukudinwa. Bengisafisa nje ukuthi kuqale ukuthi kwehle ukudinwa kancane. Kwehlile-ke manje sengikwazi nokucabanga kahle. Ngeke ngimxolele ngoba le ngane iyohleze iyiphathi yempilo yethu. So ngiyamshiyela umnax ichitha bakithi naye bazomgila njengami. And yes, I am choosing myself and my happiness. Ngizokhala kudlule, kodwa uma ngihlala ngokukhala ngize ngife ngoba lesi sikhumbuzo sohleze sikhona. Okuhle nje nginemali yami, no brothers naye uneyimali zakhe, asihlanganisanga lutho. Bye bye Mr. Cheetah. Hayi bandla.